Lima milango. Lima milango. Lima milango. Lima milango. Lima milango. Lima milango. Abanyekongo bavuga ikinyarwanda bazwi nk'abatutsi Kongo bakomeje kwicwa umusubirizo muri Kongo mu myigaragambyo yatangiye ku cyumweru gitambutse yamagana u Rwanda, Monisco na Uganda. Barana Nego TV tukugeza amakuru agezweho mw'isi yose. Nkuko amashoye Nego TV muri kubona bigaragaza, imodoka y'umututsi yatwikiwe mu muhanda rwa gati. Abanyekongo bamuzengurutse imipanga, moto zirukanka. Ibintu biteye ubwoba bisa nk'ibyabaye mu 1994 ubwo jenoside yakorwaga abatutsi yabaga mu Rwanda. Imvugo zihembera urwango zikomeje gutangazwa n'abayobozi muri Kongo. Ibintu u Rwanda rukomeje gutangaza umunsi kuwundi ko bibangamiye uburenganzira bwa muntu, nubwo imiryango mpuzamahanga ibeshya kirengera uburenganzira bwa muntu itabyitayeho. Umuryango mpuzamahanga nturagira icyo utangaza ku mvugo zihembera urwango ziri kuvuga ku banyekongo bavuga ikinyarwanda. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande Kenya igiye kohereza batayo y'abasirikare bayo mu guhashya imitwe yitwaje intwari irimo FDLR. Perezida wa Kenya William Ruto biteganyijwe ko kuri uyu wa gatatu yohereza batayo y'abasirikare ba Kenya KDF mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho imirwano ikaze ikomeje hagati y'ingabo za leta FARDC n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Nyuma kandi iminsi mike ingabo za Kenya hari amakuru atangajwe ko zasubiye mu gihugu cyazo zitarwanye n'uyu mutwe zari zoherejwe guhashya. FARDC ino mu zindi ngamba zirimo nko kurwanya umutwe wa ADF, urwanya ubutegetsi bwa Uganda wayobotse umutwe wita leta ya Islam ISIS, n'imitwe yitwaje intwaro ikora mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasirikare ba Kenya bagiye kuba umutwe w'ingabo z'akarere zizafasha mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Igitekerezo cyo kohereza umutwe w'ingabo z'akarere cyatanzwe kinemezwa mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Kenya yatoranyijwe kuyobora ibikorwa byo mu rwego rwa gisirikare na diplomasi by'uyu mutwe. Nibwo bwa mbere umuryango wa EAC wohereje abasirikare mu gihugu kinyamuryango gucunga umutekano. Mbere yuko nkomeza ndagusaba gukora subscribe kuri Nego TV tujye tubana amakuru yacu ya buri munsi. Ubutumwa bw'uyu mutwe wo mu ngabo z'akarere bugiye kuba ikizamini ku bushobozi bwa EAC bwo gukemura ibibazo by'urusobe bya politike n'umutekano byazonze aka karere mu myaka 50 ishize. Umutwe w'abasirikare ba Kenya wari woherejwe muri Kongo Kinshasa mu mwaka ushize ku butumire bwa perezida wa perezida Felix Antoine Tshisekedi warahavuye usubira muri Kenya gitaraganya. Ni mu gihe igoma bavuga ikinyarwanda bazwi nk'abatutsi bibasiwe bashinjwa gushyigikira umutwe wa M23 mu myigaragambyo yabaye mu mujyi wa Goma kuva tariki 30 Gushyingo kugeza uyu munsi. Hadutse imunyegezi ishingiye ku magambo avugwa cyangwa yandikwa ku mbuga nkoranyambaga yibasira abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyane cyane bazwi nk'abatutsi. Muri imyigaragambyo nubwo muri rusange bivuga ko yabaye mu mahoro, bibasi ibikorwa by'ubucuruzi bavuga ikinyarwanda nk'uko BBC dukesha inkuru yabitangaje. Barashinjwa kuba bafatanyije cyangwa bashyigikiye umutwe w'inyeshyamba M23 uvuga ko ari uw'abatutsi bashyigikiwe n'u Rwanda. U Rwanda rwo rwahakanye gufasha uyu mutwe kuva mu myaka yo hambere. Sematungo Eric, umuyobozi w'umuryango Shikama urengera inyungu z'abanyamurenge muri Kivu ya ruguru, yemeje ko ibikorwa byibasira bavuga ikinyarwanda biri gukorwa ku bwinshi. Ku rundi ruhande ariko guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru mu burasirazuba bwa Kongo, Lieutenant General Constantin Ndima, yahamagariye abaturage kwitandukanya n'ibikorwa bikongeza urwango rushingiye ku moko. Inyuma y'iminsi mike M23 ihakanyije amakuru yavugaga ko FARDC izo n'ingabo za Kongo zongeye kwisubiza umujyi wa Rucuru, ndavuga santere y'ubucuruzi ya Rucuru. Umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare Major William Ngoma yakwenye watangaje ko ashimira FARDC yabashe kwisubiza umujyi wa Rucuru nyuma y'ibyumweru bibiri wigaruriwe n'umutwe wa M23. Kuri Twitter witwa Socrate Kushadi hashize amasaha make ashimira FARDC ko yabashije kugarura Rucuru. Major William Ngoma yamusubije aseka cyane ati ntabwo ari byo, umujyi wa Rucuru uracyari mu biganza bya M23. Kuri ubu Rucuru yose iragenzurwa na M23 kandi abarwanyi baravugwa mu duce turi mu birometero 30 uvuye Bugande mu mujyi wa Goma. Nyuma yo kwigarura agace ka Mabenga bagana Kanyamahoro kuri uyu wa mbere w'iki cyumweru dutambutse. Uretse imyigaragambyo iri kugwamo abanyekongo bavuga ikinyarwanda, umuhungu wa Lumumba Patrick wabaye minisitiri w'intebe wa mbere wa Kongo yifuza ko amasezerano u Rwanda rwose rwagiranye na Kongo yahagarara, imipaka igafungwa igitaraganya. Guy Lumumba
umwe mu bahungu ba minisitiri w'intebe wa mbere wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, yasabye kuri uyu wa mbere itariki 31 Ukwakira k'amasezerano yose yashyizweho umukono hagati y'igihugu cye n'u Rwanda yahagarikwa ndetse imipaka ihuza ibihugu byombi igafungwa. Uyu muhungu witandukanyije na se wahoze yifuza guhuza ibihugu byose bikabamo igihugu kimwe, yashimiye kandi icyemezo cyafashwe mu masaha 48 ashize n'inama y'igihugu y'ubwirinzi yo kwirukana ambasaderi w'u Rwanda Kinshasa, nk'uko tubikesha Radio Okapi. Ati kigikiye Perezida wa Repubulika Felix Antoine Chirombo Tshisekedi mu cyemezo yafashe cyo kwirukana ambasaderi w'u Rwanda ku butaka bwacu. Nizere ko amasezerano yose yasinywe n'u Rwanda, igihugu cy'abagizi ba nabi, ahagarara kandi umupaka ugafungwa byihuse, nta bicuruzwa n'abantu bambuka ku mpande zombi. Umuhungu w'umuhererezi wahoze ari minisitiri wa Kongo yamaganye imyifatire y'Abanyamerika n'abafatanyabikorwa mu gutanga imfashanyo za gisirikare mu bindi bihugu, ariko nibazihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati ikirenze byose ndamagana uburyarya bw'Abanyamerika hamwe n'abafatanyabikorwa babo mu Burengerazuba bakurikiza politike y'ibipimo bibiri, bazana intwaro zirenga miliyari 400 z'amadolari ku banya-Ukraine mu kurwanya Uburusiya, naho tw'Abanyekongo dushobora n'ukuvuga Abanyekongo dufite miliyari 2 gusa y'intwaro n'umushahara w'abasirikare ba MONUSCO mu ntambara imaze imyaka irenga 25 dusenya. Ni mu gihe ku rundi ruhande Guverineri General Constantin Ndima asanga imyigaragambyo ishobora kukoroshya icengera ry'umwanzi. Guverineri wa gisirikare wa Kivu y'Amajyaruguru arahamagara societe civile n'imitwe y'abene igihugu kwirinda gutegura imyigaragambyo y'abaturage, avuga ko ishobora koroshya icengera ry'umwanzi bisu Rwanda. Mu itangazo ryasomwe n'umuvugizi wa FARDC kuri uyu wa mbere, Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru General Constantin Ndima Kongba arahamagara abaturage kwishyira hamwe inyuma ya FARDC kugira ngo harangizwe icyo yita intambara idafite ishingiro, kuko yatejwe n'abaturanyi bishe inyuma ya M23, nk'uko tubikesha ikinyamakuru Kivu Morning Post. Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru arasaba rubanda kuba maso, gufatanya gutuza no kuguma inyuma y'ingabo n'abashinzwe umutekano, nk'uko byumvikanye mu itangazo ryasomwe na General Major Sylvain Ekenge. General Ekenge ati tugomba guhangana n'ubushotoranyi igihugu cyacu cyashyizweho. Guverineri w'intara arasaba abaturage kwirinda amakimbirane adakenewe hagati y'abaturage azagirira akamaro umwanzi gusa. Byongeye kandi arahamagara societe civile n'umutwe w'abene igihugu kwirinda gutegura imyigaragambyo y'abaturage ishobora koroshya icengera ry'umwanzi. Kuva kuri iki cyumweru itariki 31 Ukwakira 2022 nibwo imiryango itegamiye kuri leta y'Abanyekongo yasabye ko ibikorwa byose bihagarara mu migi hagakorwa imyigaragambyo yo kwamagana icyo bita ubushotoranyi bw'u Rwanda, nyuma y'aho umutwe wa M23 wigaruriye Rucuru na Kiwanja, iwongeraho na Mugenga na Bunagana imaze amezi arenga 4 ifashwe n'uyu mutwe. Ni mu gihe kandi ntasoza navuze ko abaturage b'Abanyekongo batwitse imodoka za MONUSCO. Ibitangazamakuru bikora mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo kuri uyu mugoroba kuri uyu wa kabiri batangaje ko abaturage bahunze ingo zabo kubera intambara n'imyigaragambyo y'abatwitse imodoka za MONUSCO. Ikinyamakuru Grand News kivuga ko imvururu zabereye ahitwa Kanyarucinya hafi y'umujyi wa Goma, abaturage bahunze intambara ikomeje kubera muri teritwari ya Rucuru batwitse imodoka 2 za MONUSCO. Ubwo twandikaga iyi nkuru ntacyo MONUSCO yari yagatangaje ku byabaye, gusa amakuru avuga ko abari batwaye imodoka bashatse kunyura kuri barriere abaturage bashyize ku muhanda batabanje gusaba uburenganzira abapolisi. Ikinyamakuru Politico.cd cyo kivuga ko ibyabaye byabereye i Goma mu birometero 3 uvuye ku cyicaro gikuru cya parike y'Ibirunga. Kuri uyu wa kabiri kandi ingabo zishinzwe kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo MONUSCO zari zatangaje ko zavuye mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo mu rwego rwo kujya kuvugana n'abandi bakorana ngo bategurire hamwe ibizakurikiraho. Gusa mu mirwano iheruka kubera muri teritwari ya Rucuru mu duce twafashwe n'inyeshyamba za M23 harimo Rumangabo na Kiwanja, hari andi makuru avuga ko abaturage batwitse ziriya modoka bavuga ko zitwaye inyeshyamba za M23. Iyi yari Intego TV, komeza ukore subscribe tubana amakuru yacu ya buri munsi.